Takže čaute ľudia, toto je ďalšie video na mojom šitnom kanáli a dnes tu som s týmito dvoma debilmi. Pozdravte sa. Ahojte, cigňošky. Dám ti unsubscribe. Dobre, takže teraz hráme kompetík, Mafe Inferno a vlastne, ja viem, že som to povedal tak ako... Vás niekoho zabil! Oh my god! Čiže každý na banáne. Banáne! Predstav si, že každý je na banáne. Ja sa dneska podržam. Dobre. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. No, Bepi, nechaj ma. Nechaj ma. Ne. Ne. Please, Dominik, nechaj ma. Hello guys. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. David, poď. Let it go.